5 روز در باز دبن لسر فیلم ویستاوالا دو که نێودەوڵەتی کوتانها چەندین فیلمên نافخۆیی و بیانی هاتینە نمایشکردن و چەندین ورکشۆپ و سمینار و پرێس کۆنفرانس هاتینە ئەنجامدان. وڵاتیژی پشتەوانی خوشحالیە خۆ دەردبرن لە ئەمبەر ئەنجامدانە van فەستیڤاڵان. سینەمەکارێک jî vê vîstevalê bêgihandina dengê Kurdan li dijî mezintirîn dijmin dizane û bi peyameka nêvdewletî binav dike. شکل که گشتی مروف شد بجید کو بهرا پتر خزان باشداریت کنه و چند سال پشتی فستیوال لدهو که تعداد کردن یاش می و پور سینمایی جد پتر خلک نیاسینیا پیدا کردی و وقتی بجن رواج کا پتر یا پیدا بوی کو خلک گل خزانت خوب بهنو سحکن وانجورا فیلما. دیر کش و کشالان سیاسی نو هرما کردستان دا ولی افریقا و پیامه که بو همی دنیای پیامه که بو شر افریقا کو کیلومتر داعش ج هرما دیرن ج همیلا و یهرشاتین سرما اویستوالا گلک ضروره بیت کردن گلک بیتویه کو ام پیام و مساج خوب گهینه و اگر هاتو دنیا همی بر خوب دته و کمک کردا چه پیام ویه سەرۆکێ فیلمە ویستاڤالا دو کە نێودەوڵەتیژی دبێژە قەیرانە دارایی کارتێکردنên mezin li me kirîne û weke heza meviyayî nebûye. بگمان ما وقت طموح مننا شين بيجن 5 صادي وقت طموح مننا وقت ستافي فيستافالي كما فيها كيرفي فيستافالي سال بو سال قلب شتبيش لي خوشحالي وازدي بيجن برنامج فيستافالي كو هلسنگاندنا فيستافالا سراستي برنامج تتكين كو برنامج البردستي وهاي همي بولت نشاندانا جي كو برهمه كي قلك زنگينه چونكه ما ساله كي بشمه انترناشنال يكبركيت قال فيستافالي ديت جهانيت كات. فیلمە ویستاڤالا دهۆکیە نێودەوڵەتی دێژبوویمەوەی هەفتەیەکێ یا بەردەوام بیت و تا ناژی پتر ji heftê filman hatîne nimayişkirin lê holên sînemayên cuda cuda li bajarê Duhokê. Ku têda wê 126 filmên biyanî û navxwî bên pêşkêşkirin û 40 welatan jî pişikdarî kiriye û piter ji 20 welatan jî mêvan bûyne devê vîstavalê de. Abdusamat Rêkanî, NRT, Duhok.